অনুভৱটো এক্সপ্ৰেছ কৰিব নোৱাৰোঁ কেনেকুৱা কৰি মানে এনেকুৱা অভাৰৱেলমিং এনভাইৰনমেণ্ট হৈছে মানে মই যিখিনি অলপমান মই যিখিনি সৰু কি এচিভমেণ্ট পাইছোঁ মানে তাতকৈ বেছি এনজয়মেণ্টটো চাই কিনি মই মানে বেছিকৈ ফূৰ্তি পাইছোঁ আই এম ছ' থেংকফুল টু দেম কি মই এইটো সৰু এচিভমেণ্টত চবেই মিলি চবেই একেলগে এনেকুৱা এনজয়মেণ্টটো মানে এচিভমেণ্টটো চবেই মানে এনজয় কৰিছে সেইটো কাৰণে মই একদম মানে কি কথা নাই আৰু আই কেনট চে দেৰ ইজ নো ৱৰ্ডছ টু এক্সপ্ৰেছ ফৰ মাই গ্ৰেটিটিউড টুৱাৰ্ডছ মাই পিপল থেংক ইউ কিমান কষ্ট কৰাৰ পিছত কেনেকৈ ছাকচেছ হ'ব পাৰিছে বুলি আপুনি ভাবে যে কষ্টটো মই যেতিয়া আই ষ্টাৰ্টেড প্ৰিপেৰেটিং 2016 পৰা এনেই মই শুৰু কৰিছিলোঁ এতিয়া 2016 পৰা মই 2018ত মই বেলেগ চাকৰি পাইছোঁ তাতে সোমাইছিলোঁ মই তাৰপিছত মই প্ৰিপেৰেশ্যনটো অলমষ্ট ব্ৰেক হৈ গৈছিলোঁ 5 years যেতিয়া মই দিল্লীত আছিলোঁ আই ৱাজ ইন দিল্লী এট দ্য টাইম 2020ত মই দিল্লী এৰিখিনি গুৱাহাটী আহিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ কি এতিয়া এইখিনি APSCটো আই ট্ৰাই কৰিম বুলি আৰু তাৰ পিছত মই এইবাৰ প্ৰথমবাৰ দিছিলোঁ তাতে মই এইটো মই পাছ কৰোঁ মানে এটা পজিশ্যনটো পাইছোঁ মই যে আছাম অডিট আছাম একাউণ্ট ছাৰ্ভিচত পাইছোঁ সেইটো কাৰণে মই অলপমান কষ্টটো আছে জব আছিলে মোৰ প্ৰেজেণ্টলি মই জুনিয়ৰ একাউণ্ট অফিচাৰ হিচাপে কাম কৰি আছোঁ BSNLত টাইমটো মেনেজ কৰিব লগা হৈছে বহুত ট্ৰাই কৰিছোঁ তাৰপিছত এতিয়া মোৰ অলপমান যিহেতু যিমানখিনি মই হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিছোঁ এইটো ফলটো মই পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ এনেইতো মোৰ এক্সপেক্টেশ্যনটো আৰু বেছি আছিলে বাট আই এম হেপী যদি চ'চাইটিবিলাক চব হেপী ময়ো হেপী এইটো মই ছেকেণ্ড 2017ত মই এবাৰ দিছিলোঁ কেনেকুৱা হৈছে মই নাজানো প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যন মোৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ইমান ভাল নাছিলে বাট প্ৰিলিমিনাৰী পাছ হোৱাৰ পিছত আই বিকেম চিৰিয়াছ তাৰপিছত মই 2 মাহ মান একদম চিৰিয়াছলি মই কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো লাহেকৈ মই কৰিলোঁ তাৰপিছত পাছটো হ'লোঁ লাষ্টত স্কুলিং মোৰ টিল KG2 মই আমাৰ ইয়াতে চেণ্ট জনছ আছিলে ৰুণিকাটা তাতে মই কৰিছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ ক্লাছ 1 to 6 JD উইলিয়ামছ ইংলিছ স্কুল টুকুৰাঝাৰ আমাৰ BBCA আণ্ডাৰত হয় তাৰপিছত মই ক্লাছ 7 to ক্লাছ 10 ছেণ্ট এলবাৰ্ট হাইস্কুল নিউ বঙাইগাঁৱত পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মোৰ 11-12 হাই ছেকেণ্ডেৰীটো মই 3 পইণ্ট স্কুল গুৱাহাটী তাৰপিছত কেচিৰাজ কমাৰ্চ কলেজত মই মোৰ ডিগ্ৰীটো কমপ্লিট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই M.Com কৰিছোঁ 2014ত শেষ হ'ল এইটো গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা কৰিছোঁ আজি আপুনি যে সাকসেস হৈছে তো আপোনাৰ সাকসেসৰ ভিতৰত আপোনাৰ পৰিচয় কোনবা আছে নেকি তাক ধন্যবাদ দিব বিচাৰে আপুনি ধন্যবাদটো মই বহুত আছে এতিয়া মই নাম ল'লে কোনোবা মানে থাকিব পাৰে বাট চবেই আছে মানে ষ্টাৰ্টিং ফ্ৰম মইতো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই থেংক মাই অলমাইটি গড জিজাছ ক্ৰাইষ্ট তাৰ হাত নহ'লে মই এইটো মই যিমান মই এচিভমেণ্ট পাইছোঁ সেইটোও মই নাপালোঁ হয় সেইটো নাম্বাৰ 1 প্ৰথম হাৰ্ড ৱৰ্কটো মই মেইনছ এক্সামটো কৰিছিলোঁ বেছি মেইনছ এক্সাম এইটো 3 days হৈছিলে কণ্টিনিউৱাছলি 2 papers each day কষ্টটো হৈছে অলপমান বাট ষ্টিল এইটো টাফ হয় এইটো লিখিব লাগেতো হয় বাট ষ্টিল আই থিংক চবেই পাৰে যদি ট্ৰাই কৰে চবেই পাৰিব ময়োতো কি ক'ম আৰু মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ কিন্তু হৈ গ'ল আৰু চবেই এটলিষ্ট চবেই ট্ৰাই কৰিব লাগে আৰু এদিন হ'লে কিন্তু হৈয়ে যাব no one should be left behind আৰু it's kind of rest ন আৰু মোৰ ৰেষ্টটো এতিয়া শেষ হোৱা নাই মানে আই উইল ষ্টিল ফাইট ফৰ দ্য বেটাৰ পজিশ্যন আৰু দিছ এচিভমেণ্ট আই থিংক মোৰ যিমান আমাৰ জাগাত যিমানখিনি মোৰ য়াংষ্টাৰ্ছবিলাক আছে যদি মই অলপো ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ আই এম ভেৰি মাছ হেপী এণ্ড আই ৱান্ট দেম টু বি দ্য পাৰ্ট অফ দ্য ৰেষ্ট এতিয়াতো মই জাষ্ট এটা সৰুৱে পজিশ্যন পাইছোঁ তাতকৈ বেছি ডাঙৰ পজিশ্যন আছে এইটো চবেই ল'ব লাগে চ' আই থিংক everyone should be encouraged to prepare for this exam. ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এইফালে দুটা বৰ্ডাৰ এৰিয়া আপুনি প্ৰথম তেনেকুৱা এক্সাম পাছ কৰি আপুনি দেখুৱাইছে এইটো কা ইউথ সকলক আপুনি কি ইনস্পিৰেশ্যন কিবা মেছেজ এইটো মই গম পোৱা নাছিল কি এইটোৱে মই প্ৰথমবাৰ বুলি মই গম পোৱা নাছিলোঁ বাট যেতিয়া মই গম পাইছোঁ
তেতিয়া মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা হয় নেকি ডেট মিনছ ঠিক আছে তেনেহ'লে এটা যদি মই ইনস্পিৰেশ্যন হৈছে যেনেকৈ মই আগত কৈছোঁ এইটো ৰেচত চবেই লাগিব লাগে এতিয়া আমাৰ য়াংষ্টাৰ্ছবিলাকে এতিয়া চবেই এনেও গ্ৰেজুৱেট হৈ আছে বহুত এইটোতো ফৰ দিছ এক্সাম চিম্পল গ্ৰেজুৱেট ইজ মানে অ'কে চবে এইটো এক্সামটো দিব পাৰে তো গ্ৰেজুৱেট যেন হোৱাৰ পিছত এনে মানে ইনষ্টেড অফ ঠিক আছে বেলেগ কামো এংগেজ কৰিব লাগে বাট আই থিংক সেইটো ছাইড বাই ছাইড কৰিব লাগে মেইনটো এইটো প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগে সেইটোৱেই ছাকচেছ এইটো এক্সামত পাছ হয় নহয় দেট ইজ কি বুলি ক'ম ছেকেণ্ডেৰী ঠিক আছে বাট নলেজ গেইন বহুত হয় ৱেডাৰ ইউ পাছ দ্য এক্সাম অৰ নট বাট নলেজ গেইনটো বহুত হয় ইফ ইউ গেইন নলেজ আই থিংক অট'মেটিক ছ'চাইটিটো আগবাঢ়ি যায় এণ্ড দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মই ভাবোঁ ছ'চাইটিটো এতিয়া এডুকেশ্যন লৈ কিনি যদি আগুৱাই নাহে তেনেহ'লে লাভ নাই বুলি ভাবিছোঁ মই এডুকেশ্যনটো যেতিয়া এই চিভিল ছাৰ্ভিচত যিকোনো আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলে ইটছ এণ্ড এভৰি কৰ্নাৰ ছাবজেক্টটো আপুনি টাচ কৰিব লাগে চ' আপুনি গম পাই যায় কি পলিটিক্স কি হৈছে ছ'চিয়েল ইছ্যুজ কি হৈছে হেৰিয়া এডুকেশ্যনত কি হৈছে তো সেইবিলাক চব ছেক্টৰটো এটলিষ্ট ইউ টাচ ডাটাবিলাক আপুনি গম পাব ক'ত উইকনেছ আছে ইকনমি ক'ত ডেভেলপমেণ্ট হ'ব লাগে হোৱা নাই তেতিয়া গম পায় মানে আমাৰ এতিয়া কমি আছে উই হেভ টু বিল্ড ইট আপ চ' আই থিংক নলেজটো ফাৰ্ষ্ট গেইন কৰিব লাগে আই থিংক এক্সামটোতো পিছত হ'ব নহ'ব কম্পিটিশ্যনটো বহুত টাফ আছে একচুৱেলি এতিয়া আমাৰ কি আছে মোৰ মেণ্টেলিটি এনেকুৱা হৈ গৈছিলে মানে এক্সামটো বহুত টাফ আছে কৰিব নোৱাৰিম এনেকৈ ভাবিছোঁ বাট আই কুড ইনস্পায়াৰ ফ্ৰম মাই ফ্ৰেণ্ডছ दिनैहाय जोंहा खोब रंजानायनि सान जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव जोंहा नैबे रुनिकाटानि थागिबि रुंसारि धीरेन्द्र नार्जारिनि फिसाज्ला जोंहा सानसोरां नार्जारि बिथाङा थांनाय जे 17 अक्ट'बर खालि जे आसामनि मोनसे APSC आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइखौ जोङो फोसावनायखौ नुनानै जों दिनैहाय खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बे आनजाद फोसावनायनि लेखानो जों नुबाय जोंहा बर'फोरनि गेजेराव गासै 40 सानि बारा दिनैहाय बे APSC आनजादाव उथ्रिसार जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनिनो जोङो दिनैहाय चिरां जिल्लायाव जोंहा 3 बेबादि APSC पास जानानै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे मानदान्दा लाबोनायखौ जों नुदों आरो जों दिनैहाय बुंनांगोन जोंनि नैबे रुनिकाटा हालामाव गिबिसिनै जोंहा सानसोरां नार्जारि बिथाङा बे APSC आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों दा बेखौ लानानै दिनै गुबुन गुबुन आफाद गुबुन गुबुन दोलो गुबुन गुबुन गामिनि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन जाहा सुबुंफ्रा दिनै बरायनानै मोनसे रंजानाय बेखिनि थासारिखौ जों नुनो मोन्दों जोंबो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPनि जानानै दा बिथांखौ बरायनो मोननानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांनो जोङो रोजा रोजा जों साबायखर जासिगोन दा बिथाङा बेखिनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जे बिथाङा दिनैहाय APSC आनजाद पास खालामनानै उथ्रिसार जानानै दिनै एसिस्टेन्ट एकाउन्ट्स अफिसार बिथाङा जानो हाबाय बिनि थाखाय आङो बिथांनो रोजा रोजा आं साबायखर जासिगोन आं आसा खालामगोन जे जोंहा नैबे आसामनि APSC जे आनजादनि जे फिथाइ बे फिथाइयाव जोङो दिनै बुंनांगोन देग्लाय बयनिख्रुइबो बांसिन बेबादि आनजाद उथ्रिसार जानायखौ जों नुनो मोन्दों बिसेसकै बर'फोरनि गेजेराव बेबादि थासारिखौ जोङो नुनो मोनाखैमोन देग्लाय जोङो बे थासारिखौ नुनानै खोब गोजोननाय मोन्दों दा जोङो बुंनांगोन जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय जे BTR सरकार बे सरकारनिफ्रायबो जे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशननि गेजेरजों दिनै 36 बिजाथिफोरनि गेजेराव 7 बिजाथिफ्रा दिनै उथ्रिसार जानो हादों बेयो खोब गोजोनथाव बाथ्रा जोंनाव बेबायदि सिगां समाव बेबायदि मिशन गैयैनि थाखाय बेबायदि भिजन गैयैनि थाखाय जों बेबायदि आनजादफ्राव जों उथ्रिनो हानाय बेबायदि थासारिखौ जों मोनाखैमोन बेयो खोब बाख्नायथाव आरो खोब बरायथाव आसा खालामो जोङो फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे बे दिगाव निसय जोङो जुजिनानै चेलेन्ज खालामनानै गावखौ दानायनि थाखाय जेब्लाबो नांथाब नाजाजों खामानि मावनांगोन आं बेखौ मिजिं खालामो जोङो बेखौनो बुंगोन जे देग्लाय जोंहा रुनिकाटा कलेजआ सरकारि जानाय लोगो लोगो बे फरायसालिमायाव दिनै 20 निफ्राय 21 जोंहा जोंनि साख्रि आवला जोङो दिहुननो हादों आरो बे साख्रि आवलाफोरनि जिबना निसय फैबाय थानाय गोलाव समाव गावसिनि जिउ दानायाव निसय बियो गोबां बिहोमा होगोन आं बेखौ मिजिं खालामो बिसेसकै जोंहा सानसोरां नार्जारि बिथाङाबो बे ओनसोलाव दिनै जोनोम लानानै बे ओनसोलाव दिनै थागिबि महरै थानानै
बे ओनसोला जे गोग्लैसोनाय ओनसोलमोन बे ओनसोलाव थानानै बिथाङा दिनै बेबायदि APSC पास जानो हानाया जोंनि थाखाय खोब देरगाथाव आरो खोब बाख्नायथाव। आं आसा खालामगोन जे सानसोरां बादि हाजार जन मानसिफ्रा जोंनि बे समाजनिफ्राय बे ओनसोलनिफ्राय जोनोम जानांगोन आरो जोंनि सुबुं धोन दानायाव जोङो बयबो मैखोमै बाहागो लानांगोन। आं मिजिं खालामो जाहाथे बिथांनि साननाया जाहाथे मोजाङैनो जाफुंसार जाथों आरो जों बेखौनो बुंनो लुबैदों जे दिनै बिथाङा APSC आनजादाव उथ्रिसार जाखांनायनि उनावहाय बिथाङा गावनि जेखिनि साख्रि बे साख्रिखौ पांचुवेलि एक्टिभलि खामानि मावगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। जोङो मोजां खौरां होननानै जोङो दिनै बुंबावनांगोन APSC पास जानायनि सिगाङावनो बिथांनि जे गोथार जुलि बे जुलियाबो निसय जोंहा गान्थि खानानै दंखायो। आं खोनादों फैगौ 29 तारिखआव बिथांनि गोथार जुलिया जागोन। बेबायदि रंजानाय बेबायदि मोनसे गोबां जोंनि थाखाय लाइफआव इन्जयमेन्ट जों खिन्थु मोननाय नङामोन। दिनैहाय बिथाङा बेबायदि मोनसे इन्जयमेन्ट गावनि जे जाफुंसारनाय बे जाफुंसारनायखौ बिथाङा लाखिनो हादों। आं आसा खालामगोन बिथाङा जाहाथे बिथांनि जिउआ आरो गोलाव मोनसे जार्नियाव थांनानै गावनि जिखिनि नाजानाय जिखिनि गल बे गला निसय मोगथां महर मोनगोन आं बेखौ मिजिं खालामो आसा खालामो। जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बिथांमोनखौ बिदिन्थि महर लानानै गावनि जिउ दानायाव गावखौ फैबाय थानाय समाव देरहासार जानांगौनि थाखाय निसय जोङो मैखोमै खामानि मावनांगोन, गावखौ नाजानांगोन, गावखौ बावसोमनांगोन आरो सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जोंनि बे हालामखौ जौगासार मोनसे ओनसोल हिसाबै दानायाव बयबो जाहाथे बाहागो लानांगोन आरो इसोरा जोंनि बेखिनि खामानि मावनो थांनायाव मदद खालामगोन आं बेखौ मिजिं खालामो। आङो दिनैनि दिनाव आंनि फिसा सानसोरां बेबादि उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय आङो बुंस' हायि फोरमायस' हायि रंजानाय दङ, गोजोननाय दङ। बेबायदिनो आंजों लोगोसे आंनि न'खर आरो जोंनि जेसेबां ख्रिस्ट' सिबियारि मण्डलिनि गिदिर उन्दै साफ्रोमबो आंनि फिसा सानस्रांखौ बेबायदि अननायजों बरायनानै लाबाय दिनै। बिनि बदलै आंहा होफिननो थाखाय जेबो गैया। बेनिखायनो आंनि मण्डलिनि गासैबो जेनेबा इयुथफोरनिफ्राय जोंनि पेरेन्ट बडिनिफ्राय महिला कमिटिनिफ्राय गासैबो आंनि फिसा सानस्रांखौ बरायनायनि थाखाय आं गोबां धन्यबाद होयो। आरो बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदिनो आंनि फिसा सानस्रांनि पास जानायाव खौरां लानो थाखाय नुजाफैबाय। नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनो गोबां रंजानायजों धन्यबाद होयो। ओरैनो आयंना बिथाङा सानस्राङा उन्दैनिफ्रायनो माबा मोनसे नों गोसोआव थाबोनाय माबा मोनसे माबा दंमोन नामा बेहा गुनफोर? उन्दैनिफ्राय फरायनायनि सायावबो बेबायदिनो बेहा गोबां माबा माने उन्दैनिफ्रायनो सानै हयै रायलायग्रा, फरायनाय लिरनायावबो ओमफ्राय गिदिर उन्दै साफ्रोमजोंबो बयखौबो बियो बयजोंबो मिलायनो हाग्रा बेबायदि टेलेन्टफोर दङ। जोंहा आसा दङमोन गासैबो फिसाफ्राखौहायनो जोंहा 7 फिसाफोर दङमोन। खिन्थु बेनि गेजेराव दा बे दुइसिनथार सानस्राङा दा बे मा होनो APSCखौ बियो उथ्रिसार होनो हाबाय। बेनिखायनो आङो हामबाय होनो। बेबायदिनो बे फिसाया बेबायदि फरायनाय लिरनायावबो बेबायदिनो एसेबां माबा नङामोन, गाहाय थाखोनि नङामोन। गोसो होयोमोन। बेनिफ्राय आं मा बुंबावनो?